zashintsha into zakho kutheni ngathi sofumana umuntu wena baby yazi into ngikuxelela wena kudala ngibona ubonithandi ubona ngani uthi uyasebenza ne ya ngivele emsebenzini imali wayingamniki baby ufuna ukuthi ngiphila njani hayi khululeka sala sami into bezitazilungisa bazihambe andikafumana imali uba uyabona nala endlini into ziyabheda uyabona yazi wena ndikuxelele ndeva wona ukuthi uthi angangena intombazane ekuthiwa nguSine. Is that true? uyivela abantu uyazi uSine isithandwa sami kodwa isithandwa sakho mna caba andisiso nje yokwenza nje mamela uyebuza uba ufuna umuntu ucacisele kakuhle umuntu uSinene besithandana ne ingekho problem but into eyenzile yena wangenisa amadoda la endlini ingekho mna which means nami uba ungeva ukuthi hayi ukuthi ungangenisa amadoda endlini uzoyikholelwa loo nto Nizothini ngoba nisuka nivile leyo nto ke ngoku kwaphinde kwathini ke wathini sahlukana okay hayi manje ngisathanda mara wena indlela ongethela ngayo ayingichazi hayi khululeka nesitayile sakho baby hayi ngiyawuthanda nami sithando sami okay ke baby ngicela umanele ngoba sengifikile yabo ya ngiyavuya kulithile njani mhlawumbe yo isafana imali engaka ngiyacela baby yo 500 okay hayi yazini lo 500 nalosine ngikuthetha ngayo lo lapha azange alithethe leyo mali baby azange nginika leyo mali yathi wena uthenga imali engaka ungafuni noma ku20 rand bomali baby please xa ucinga kanje baby ngicela uphakaze baby ngiyacela ngithini ke baby ngicela umamele xa ucinga ukuthi mina ndizithengela ngantoni izinto zokunene ngiyazazi uba mina uSineka kufanele ufuneka ucingeni uba lithe imali ngizokunika but ngoba angabi nayo ngibona ngizokunika noma unini ngizokunika uyazi noma ngiyasebenza hayi baby ungcono ngikushiya ungifonele xa seyikhona imali if ayikho ngivele ibhajetela wena hayi shothi libhadi lami lohlala lubekela noma uSineka khona zange yenze leyo nto Nifuna nina ndoda bazali baba kaloku njengoba uthanda indlela ayiyo ngoku uyasokola and futhi eyentombi uthande umphatha kakubi nje yazi ngoku akasele ubomi bakhe nje abasaqhubeleki phambili yabona umbilo ngoku ubomi bakho ubhebhe sithini hayi nasona zami bendicingayo uba kungcono uthi andizocela uxolo phaa kuthaba masiye kanjalo bhebhe ngeke uyabona kuba bathi barongo uyabona and futhi iyandidla le nto into ayenzayo uthamba ubhebhe masambi yo bhebhe ngeke masambi masiye kuthamba ngoku nayo uyazisola ngoku yo ngeke uyabona masiye kuthamba ngeke bhebhe masambi siye basi othiwa yo ngathi yo ungazi phela lento siyenzayo kodwa Nomboni, bibi ndakhumbula Nomboni, nana yakukula Nomboni, darling, I remember ya Thabo Phezulu njani ikhona njani Thabo hey Thabo manje sizapha Thabo endizoxolisa into ayenzayo apha kuwe Thabo uzoxolisa ngantoni ndoda hey Thabo njimi lo ndawo uhlukanisa nentombi yakho ungusine lo bemthanda ngenyani Thabo ubangela ntoni uthetha ngoba Thabo Thabo nxesi manje ndiyaxolisa ndayenza ngomona Thabo Thabo ndiyaxolisa yazi ndayenza ngomona Thabo ndiyaxolisa Thabo Philani ngikuthemela ngapha Philani kanti ngingakwazi ubona inhlizweni kanti nxesi manje Thabo ndiyaxolisa ngenhliziyo yami Thabo ngeke ndiphinde Thabo ngeke ndiphinde ndaxolisa ndiyaxolisa Thabo ngizothemba kanjani xolisa manje umngani wami osenhliziyo yami ndiyaxolisa yo uzozama ngendlela zonke uzozama zonke indlela zonke uba ndithembe Thabo yo ndiyaxolisa Thabo hayi noma ungaxolisa ngiyoxolela but ngeke ndiphinde ukuthembe futhi
Oh, ndiyabulela Thabo ungixolele. Okay, ndiyabulela Thabo ungixolele yo. Ndiyabulela Thabo yo. Kanti nenhliziyo nje. Hayi, ndiyabulela ngokuzixolela lapha. Hayi komzini emhlabeni into le yenzelwa unanzika ngokuphikana nokubonga hayi banenhliziyweni laba abantu into endibona ngayo kangcono ukuba ndiyothetha nesithandwa sam mhlawumbe sinobuyelana ndicela nje kuthixo uba andifikelele uba ndiyonanzika ndikwazi ukuba sibuyelane nesithandwa sam yo please isithandwa sam usinebe ndithanda hayi lona uthando vele uthanda imali utheni uhlukumeza xa ndithi amali sisemsebenzini uvelelile bo-500 kanti mna andisebenzisi lampela zithi amatorho 500 ndiyithathathe manje bona ngathi kungcono ndivele ndiyona ndiyocela uxolo kusinebe ayikho enye iplani nantini Uritabile, Namoki, Ezasa, Flagstaff. Bese sihagane lana wena mina ngifuna uba indlwane ifize kunzima ngifuna sibambisane ingaphakathi lethu sivezelane khona singakwazi vino kokhumeni unganabo uthangena lutho ephaketheni uNkulunkulu yazi kusasa lisiphatheleni please baby ngicela singavumeli usathane asimoshele umthamo wethu sahamba kahle ekubeni ubaba esidale esandla sakhe. Here we go again, baby girl, nigga, please forget about pain. Yeah, come to lose it, but you will see this way. Hey, you my girl, you're my #1 fan. My life is like a movie, a story, you and me. Since the first day, I think it was a Thursday. I have a car, I have a chic, I have a car, what? I don't give a fuck up. I'm me and my girl, we are so gorgeous. Our love is tough. Take your time, you never catch me, cause I'm flying. I'm so fly, I'm flying like a kite. Let me bite, long sands. Chance
abantwana baphile wathi abhubhe akasabuyela emhlabeni aphinde kabili Hayi nje sonke futhi indawo yakho senayo kodwa kuphume phuma hayi ungayisa nokubonga kubonga Molo Mr. Masuku. Ewe, Injani impilo? ndikhona unjani wena? Ngiyaphila. Ndibonile kule drama yakho. Ngiyabona futhi kwaqhubeka. Kodwa ndifuna ukwazi isihloko sale drama sithini. Esi sihloko sale drama nesithetha ngoba ungathathi isigqibo ngento engeyiyo nyani ne? Okay. Uthe wagqiba ukuba uzothatha isigqibo soba usho isihloko sale drama ngokuba ubone ntoni? Ndibone into ezininzi kakhulu ukuba abantu abaninzi ngoku ne basengxakini ngokuba abanye abantu bayakwazi ukumamela abantu kanti lo muntu uza ngemona aphinde akuxabanise njengoThabo lo waxabaniswa nokubani nguPhilani uyabona ngoku ndithe mna ne mandikhuze aba abantu ne uyabona ukuze ungathathi isigqibo sento ongayazi ne uyabona thatha isigqibo sento ukuba uyaqiniseka ukuba lo nto enzeka emntwini uyabona ndiyibonile okanye ukholelo ngento eyokubona ne sukuthatha nje ungathi like into undiva. Okay. Siyasibona esitori sakho siyafundisa. Kwaye ke ngoku ndifuna ukwazi ba ngcebiso zini ozinika umphakathi. Ingcebiso zami zithi ne uyabona ukuba singabantu abatwana ne yabana abakhulene yabana masiyazi into efana basiyenze yabana masiyazi ukuba ukuze umuntu xa ekuthanda yabana ungakholele ukuba ndiva ne yabana undiva yabana uyakwazi ukuphulukana okanye nefamily yakho uba umzekelo sithi usithi wakho kuthiwa usisi wakho akakuthandi but yena ebekuthanda usebenzisa ndiva ungamsebenzisi ndiva apha emhlabeni ne yabana ukuze wena ungasibonakali ulahlekela njengoThabo wagqibela selahlekela nentoni nentombi yakhe usinekunguye umuntu bemthanda ne. Ndiyakuva ke Mr. Masini. Ndiyayibona le drama yakho inomdla. Kwaye abantu bazoyithanda kuba inemfundiso ethile. Ngoba ndiyabona pha uThabo sele elilolo engenantombi, secinana intombi yakhe. Ukuba lento iyafundisa ngenene kuba ifamily ezininzi ziphulukana nezihlobo zayo ngenxa yokuva ngabantu. So ke ndiyabulela ke Mr. Masimba enkosi. Okay, nami ngiyabonga.